We are not the one that is choosing them. Bakhethwa nguThixo. Your situation. Your situation is God knows about problem. You are choosing people. You choosing people that you want to hear. And people that you want to obey. You are missing people relevant abakhethiweyo for impilo yakho that God has assigned for your life. Am I talking to someone? Sikhuluma nomuntu, hayi Nkosi. Hayi. Thetha moya ongcwele. My sister, kamora PV ha ke kgone mamela baruti. Emva PV akho munye umuntu onikwazi ukummamela. kaJesus khona umamela. Andikwazi umamela abanye abantu. Tabetsa kasi hadia prepare la voice yengwe le. My ears are not prepared for any other voice. Dina le Moses wate. It has its specific Moses. You listen to each and every one. That is why some of you differentiate between Moses. You cannot distinguish between your Moses and voices of other people. Because you have allowed people to talk to you. That is why the prophet Hoffman Square. You are being prophesied at Hoffman Square. Bloemfontein CBD. Prophet Hoffman Square botolo confused into him to one thing about what usonke or one thing about muto one thing about yo. Hey, what Hoffman Square? Never talk confused. People are so disconcerted. Look what. Antikwazi. Can I look bulela TV here? Change. Get Soweto TV. Change. Here, hey, Nto. Limpopo TV. Baba bating marutimo. Make it change again. Make it wrestling. So be wrestling. Baba. Se fofu Bartamia. Ubutsa potwe. Kadime mula. Putlaka. Mula muaka ukai mara kini sana mula mumu. Waka ukai. Bartamia. Se fofu Bartamia asabone ore. Kuka le rata. Yes. Pele ke o heletsa le rateng ke kopa thuso le rateng lena. Ke batla o tseba hore ke la mang. Ke la bo mang. Yes. Before nka waste nako ya ka ka matha ka mora marata. Are ke Jesu. Are that is. Are I've been waiting for voice. I've been waiting for this man. Chanso! Murada fitang how hell bara buka pirska italerata. Le can't stop a hotel marikila stopper here. Abayuk. Le can't stop a hotel marikasin stop here. You know, le can't stop here.
le tlwaetse ho criticize mara yo mang yana la lekala mo criticize but yona ke a mo utlwa yena. The problem ya bana ba modimo Teboho ingxaki ngabantwana bakaNkulunkulu rona di voice tsohle. All That is voices. why baruti bohle ba fihla Bloemfontein ba qala dikereke ka lona. pastors abafika kwiBloemfontein baqala icawe ngathi Sa tlampo o kgutle mara o so ile wa le mong thusa ho qala. uzawubuya kodwa se umncedile uqala icawe. Dijongeng. Ke la dia dihlong. That is why Kungho baruti ba qala dikereke Bloemfontein ba qala ka lona. pastors that are establishing churches in Wena voice e nngwe le baqala nngwe. ngani. Wena voice e nngwe le nngwe. Wa arabela ho yona. You answer to each and every voice that you hear. Why? Kuthe Because the problem ngokuba ingxaki ya se kgone ho arohanya di voice. the problem of not being able to distinguish Ho yetsa hore se ka kgona ho arohanya motho ya relevant for bophelo ba hao. Yo modimo mo bitsitseng bophelo ba hao. iyenza ungayazi to distinguish between a person that is called for your life and a person that is not called for your Ke life. hatsa ke rata ho hatella yena. I want to emphasize Baruti ba this qalang one. dikereke ba qala ka lona. Abafundisi abafuna uqala icawe apha Crusade eBloemfontein yenngwe baqala le ngani. nngwe Each and every crusade that is there, Le you are night prayer ya nngwe available. le nngwe o teng. Each and every night prayer, you are O available. teng wena, o teng wena. Ukhona. O teng. Ukhona. Because each and every voice wena. Because voice Wena ya enngwe le matter. enngwe, it matters to you. Le kgutlile se le ile. Libuya senisuka. Ha bone lo jaifa so jaifa ka dihlong ha o sa natefela lo jaifa hantle. Why? Now here's the problem. That's ingxaki. The relevant person. Umuntu okhethekileyo. When ke mamela moruti When I listen to the because pastor, ba teng ba babedi ba bararo because there is 2 or 3, ba re ha ba re be ke utlwa. when they preach, I will Ba hear. bona sa ke thapong ke a mo utlwa re. Usakithapo ndiyamva xa Ke mamela eshumayela. wa ka ke a mo ma ke a mo utlwa re. Ke a mo utlwa re. Ne qoqela motho ke re ke a mo utlwa. Ke a mo utlwa. Ke a mo utlwa. A ke shebe thero tswa ma ke mamela molaetsa. A re tlwele. Amen. A re tlwele. Now, Manje, when ko mamela when I listen to you, ha ko mamele ho inehela. I'm not listening to surrender. Mamela sense ye o etsang ho nna. I'm listening to the sense that you are doing to But me, not to jwale o nketse hore ebe se ke bona something ka wena. not to make me see something through you. Aye. Mamela batho ba Bloemfontein. Satan o tlo kopana, I mean, Jesu Kriste le kereke di tlo kwalwa di fumane le soka le ba le lentswe lona le soka ba le lentswe la ntate modimo le sa tsebe lentswe la ntate modimo le ntse le tletse lona le tshwana le bashimane bana ba dulang shopong tsa makula. Go my friend, Emakam my friend. Bako, go my hemuna tao. When I lukula, Emakamana lukula man. And about Chena Sebachon, Ubrown Yama. Hemuna tao. When I want to Hemuna, Cherry, a baby. I want to tell you. Hewana Go, And ufitifu. Kumala, mama. When I Tamastara, Utofitamo. Emala Moragua. Kibla waka, Hebla waka. We are Gaio. Isa potela hela ka. Hemna, Eva Fitkina, and give a libraka. So, always. Eta! Shapuzo. We are Gaio. Yes, opona. Emma, I give him father.
a le tlohella. Ya kwa. So fete mo. O thomle o kena kereke kae? Hona o ya kae? Ya kwa. Moruti o jwang yena. Hey, wa vota yo. Ai khona are. Kondat. Ko. Fihla dula shebela moruti a votang. Ko. Fihla o bua ka e mong he ke tsa o kena mo. Anna ke kene mo. O kena kae? A ke kena ka. Wa ha o jwang. O shapo blind yo. O shapo. Wa mehlolo. Kwa mehlolo. Wa mehlolo. Ai wonde na ka le bona ke. Ke kira khalolo tshakela moruti yana. O ke a mohlolo. Phansi na phezulu. Phansi na phezulu. Why? Mosadi wa Shunem. A Shunammite woman. Bukeng ya Marena bobedi chapter 4 verse number 8. 2 Kings chapter 4 verse 8. Iti. Ashaba Elisha. Wajonga u Elisha. Are a relevant person for the relevant for bophelo ba ka ke yona. A relevant person. What is the relevant person for my life is this one. A re monna wa hae. Yes, she says to La o ka her tlhela ke husband. mo profeta wa modimo ya. This one is a prophet of God. From that day, Gelo mosadi xesha, wa Shunem a Shunammite woman a mamela Elisha, wamamela a u nehela Elisha, u Elisha, wanikela ku Elisha, a ba mo etsetsa room. even And made at that time, an upper ba room. teng ba profeta ba bang. Gelo xesha, there are other Modimo mo prophets. thusitse hore a kgone ho bona mo profeta wa ileng wa hae. Uthixo wamnceda by noticing a relevant person for her life. Ke mang khallang ho seba le yena? Tlo ke sebe le wena. Emo se ko sebe. The last time ne re nshebele wena hle. O seba jwang o sa nshebi. The last time ke soka ke ba moruti. Aus ke o bolela pela moyo halang. Ne ke tsamaya le ntate moruti ngamlane. Kapa ne se ke le moruti. No, ne soka ke ba moruti. Ke tsamaya le ntate moruti ngamlane. Ntate moruti makutswana santsa le famous. A tlile boikhutso. Ho ne santse na le pleke bitswa boikhutso. Ba tshwere tshebeletso ya baruti le batho mo. Ntate moruti makutswana ba bitsa batho ba tlo rapellwa. Because ne ke ntse ke tshangwe ke ntate moruti makutswana. Ke ne ke reka jwala ka lona. Ne ke reka lebitsong. Hore o tumme jwang. Ne ke reka jwala ka lona. O tumme jwang. Jwale ne ke rata makutswane because na tsamaya bo America. So itse moruti makutswana a bitsa le thakola re batho ba tle ka pele ba tlo rapelwa ka qhong. Ka ya ka pele. Itse re eme re kwetse mahlo. Ke a kutlwana le tsole dula modimo aka. Ke a ke bula mahlo ke. Ke a ke ra tsema kutswane. Ke re okay. Ke a ke nqa ka pelo. Then ha ke re ke etswa. Be ke lata moruti ngamlane ka re nna ha hona moruti ya tla hlalang a beya letsoa hodimaka. Until this year, aksobiwe matsoa. The only time ke le ka bewa letsoa ke mohlane ke fa Bishop Zondo Koloi a ba beya letsoa. That was the only person. Aksoka ke beya mang kapa mang ha hona moruti ya kileng a beya letsoa hodimaka. Because ntwana ke thotse o PV, it was enough. I'm about to close. Ntwana ke thotse it was enough. That is why today, I don't know how many years, muruti more than 25 years. Every time I give a PV, PV this, PV this, PV that, PV this. I ilabaka munga le moapa. Obana ntse yonga faslampo tse ke etse in le PV na yes. Pelo na rata lo pokotela tse. Ha tene suit. Ha ke tene suit e ya ntseba. Ke sela mbe. Katina sutu pivu khutla le jwalo because was the only relevant person. Yo modimo na bo feel assignment ya chincha bophelo baka no one else. Bana baka tlonke le jwetse ntho le shapa. When ba Philistine ba sotla bana ba Israel. When the Philistine made the Israelites to Atswala suffer, Samson.
Samson was born. Samson. Samson was born. There was no relevant person for Israel. Ebengekho umuntu okhethekileyo for the Ka nako eo. Israelites. Ka nako Ngelo eo. Ka xesha. nako eo. Ngelo That xesha. is why. Kungoba. Ho ile ga tshwanela gore ho tswalwe Samson special. That is why there should be an offspring. Samson o tswetswe special. Samson was born For special the Israelites bazalwane. for the If ke na Israelites. nako ne re tla bala Bible. Amen. When Modimo a fihla ho mme wa Samson. When God arrives to the mother of Samson, uthi O ungasei, se wa kuta ngwanenwa. do not cut his hair. Do not do anything. Because ngwanenwa. Because this Ke boy tlo mo sebedisa. are going to use him Lokola setjhaba sa Israel. to redeem the To Israelites. fight for the Israel. Ho lwanela Now, come on, ba-Israel. In other words, Moses, I mean, Samson. Samson. Ka nako eno. ngelo xesha, Seasoning eno. in that O season, ne sena motho e mong yo Modimo a nang ka mo sebedisa for Israel. ebengekho umuntu that God can use to redeem the Ene Israelites. motho ya neng a ka fosana le Moses A person that would kapa fosana miss le Moses, Joshua miss o Joshua, fosane le monyetla wa hae. would miss Ka nako his eo. or her opportunity at that time. Ho na le batho. There are people, Ha o ka fosana le nna o fosane if le you monyetla wa hao. can miss me, you have missed your opportunity. When ke fihla Kimberley, Can figure Kimberley. le a tseba Oman o kila le qoqela, Dr. Oman o kila le qoqela. Oman told you Ba that. nsheba Badijonga, ke le holo. Ba nsheba Badijonga. a bitsa mosadi e mong intercessor ya hae. A re ke kopa re fast ke batla ho rapela ntate Modimo a bua hore who is this person. Ba rapela. A re Oman. A re Modimo a re November ha tla Kimberley o tlo dula. He came for you. He's the only man e ke mo bitetseng bophelo ba hao. And ha o ka fosana le yena ha ona motho e mong. That time, ene ra ke thewa koloing. O mano na tshaba lonjwe tsa re ke moruti le moruti a futsanele. A sena nix. Ona phumula diata tsaka. Ha ke qeta ho rera motho ona o phumula diata tsaka, o jara Bible ya ka. Ho fihlella ke botsa batho ke re there's a man Kimberley. Every time I get thewa koloing ya ka phumula diata tsaka. Every time I get thewa koloing o phumula diata tsaka o tshwara Bible ya ka. The lady and answer about that man is evangelist Hans Oman. I remember ka tsatsi le leng itsa o tshwara diata tsa ka itsa qeta mphumula be ke mo tshwara ka letso ke re wa o sa njetse re moruti a ba tsaya ka be ke re Modimo o bless. Today that man o na le a successful ministry, a successful church, because if ana ka fosana le nna na le mangolo a mabedi ne ke re tlo a bala. Kwa bale a mabedi fela. A mabedi. Now here's the thing. When Moses abitswa chapter 3 table. When Moses was called in chapter 3, Bazalwane mamele ntwe na hle. listen to this, saints. Le mamele ntwe. Listen to this. Yena kopa le mamele ka lebitso la Jesu Kristo. Amen. Kopa le mamele. When Moses abitswa for setjhaba sa Israel. When Moses was called for the Israelites, Ho chapter 3. in chapter 3, Ho chapter 4. in chapter 4 then, Modimo o mo fa equipment kapa di resource. God hands him the resources to use or to utilize that are For setjhaba necessary. sa Israel. That is necessary for the Israelites. That is why. Kungoba. Ho chapter 4 Moses ne wa matla o etsa mehlolo. In chapter 4, Moses is given the power to perform miracles. It was not just powers, Inile di resources. it was resources So Moses a tshwantseng a lo di sebedisa for mofuta wane wa setjhaba. that Moses is supposed to utilize for that tribe or that nation of Israel. When u bala Luke chapter 4. When you study the book of Luke Verse chapter number 4, 18. verse 18, Jesu o bua ka di resource.
Jesus is speaking of tseo a resources di fuweng that he has ga given qeta o tswa ka rametsi after o re Pumemansini. moya wa modimo o ntlotsitse He says, the Spirit of God has anointed me hore for ke lokole mafutsana ke tlisetsa mafutsana molaetsa o molemo me to go bring good lokolla ba news, hatetsweng ba to hatelletsweng liberate the gore oppressed, difofu di bone for those also who are not fit to Moses, I mean, see. Morena Jesu o bua ka di-resource Jesus is tseo a di speaking of fuweng resources. for setšhaba sana That is given resources by God for this nation. o le bona jwang lerato la ntate modimo ka wena How do you see the love of God ngawe? setšhaba sa Israele ha o ne ka fihla wa botsa gore le tseba jwang gore modimo a le rata ba tla re ka mofuta wa motho yo modimo a re fileng yena gore leader. If you can ask the Israelites how they can notice the love of God. a re romelletseng yena. Lerato la ntate modimo. Can I talk to somebody? Lerato la ntate modimo. The love of God, Re le bona ka o re fa Jesu. we see it by giving us Jesus. Ha re le tsebe lerato la ntate modimo. We do not know the love of God. Re le tseba ha re sheba Jesu. Silbona kasijongu yes. Ha re sheba Jesu. When we look at Le Jesus sao Jesu a se entseng ho rona. and what Jesus did Re to bona us, lerato la modimo ena. Silbona uthando lukaThixo. Ha re bona lerato lena, re bona boholo ba modimo mothong yena. Ha re sheba Jesu. Bona modimo mona. Modimo mona. Hayi Nkosi. Re bona le lerato la modimo. We see even the love of God through this person. Bana ba Israele. The Ha o Israelites, no ka ba botsa. if you can ask Le them, tseba jwang. how do you Gore know? modimo a le rata. Ukuthi uNkulunkulu Bana ba uyalithanda? tlo re ne re le Egipeta. They will say that we're in Egypt. Faro a bapala ka rona. uFaro edala Ba ngathi, Egipeta ba bapala ka rona. abayibhuta bedala Ra bona ngathi. monna wa lehweleya. Kwasa the stuttering A man fihla kena ka ra Egipeta. wafika wangena in A Egypt, fihla a re lokolla. liberated Ka us re matsoho a ba Egipeta. from the hands of From that Egyptians. day. Ukusukela From lona that day. ukusukela lona Tseba. siyayazi Gore ke modimo a re rata. ukuthi uThixo Ke bone ka uyasithanda. deliverance ya hae. Sibona ngenkululeko yakhe Gore modimo a re rata. ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Bayethe kwenyama A re rata kaJuda modimo ena. uyasithanda lo Thixo. Re bona lerato la modimo. Sibona uthando Bao a lukaThixo, ba tlisang ho rona. abantu abazisayo Hore ukuthi leader. to Ke lead tsebe us. Victoria se ha batho ba ka le botsa ba re modimo a le rata le tlo reng a le araba. I don't know you people from Victoria, if people can ask you ukuthi uthando lukaThixo linibona kanjani. But Ngizophendula nithi nna Zenzile and this November. nasenzila just Ha o ka November. mpotsa hore modimo o nrata jwang. Ungakangibuza ukuthi uNkulunkulu Ke uthanda tseba kanjani. jwang hore modimo a nrata. How do you know that God loves Ke you? tlo re ha ne ke futsanehile. I would say when I was poor, Ke dutse Freedom Square. Dala Freedom Ke Square, sutwe ke bofutsana. struggling because of Modimo a poverty. romela monna. And God Ya sent the bitsa man. Pifi Tlebende. Don't be so A peace. fihla lata bofutsane. God the land from A lata poverty. bofutsane. God the A land lata from poverty. bofutsane. A lata bofutsane. A lata bofutsane. A tšhentšha bophelo ba ka. Aye. 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 Nkosi yezulu. Aye. Ya. O batla o le batla kae lerato la modimo yena? Ulifuna kanjani uthando O le batla lukaThixo? kae? Ulifuna phi O uthando batla mmona lukaThixo? ha e etsa eng modimo? O batla mmona ha e etsa eng? Ufuna umbona kenza ntoni? Ke bone lerato la ntate modimo. Ndibona uthando lukaThixo. Ha mpha Jesu. Kanti ndikuyesu. Jesu a tlisa salvation ho nna. Jesus bringing salvation Let to me me. talk to somebody. Mathethe nomuntu. Salvation ha Phuluso. ya tla ka modimo. Kangize ngoThixo. But salvation Phuluso. e tlile ka Jesu. It came through Jesus. Jesu But o Jesus tlile e le sign came ya as a sign lerato la modimo bophelong ba ka. of the love of God in my life. O nratile modimo ena. God loved me Mpha Jesu. through Jesus. Nkosi yam. Retebo shate. Ye ra ke shaba dintho tse baloile matimona ba di etsang. Kandijonga izinto that witches Ke re and demons ka that be are ke le doing. victim.
I will say that I was a ke re victim. nka be ke le victim Nkabe ke le lehlatsipa. nka be ke le sangoma le nna Ke di isa le nna nka be ke le sangoma Ke di le isa nna nka be ke kentse difaga Amen. mare lerato la ntate modimo But the love of mohlana God, mpha jesu the time he gave me a Jesus, mpontsha lerato la hae wanibonisa a uthando lwakhe. nthusa le gore ke seke ka ba victim ya batho bao satana ba palang ka bona Wandinceda hore ke ska ba lehlatsipa ke of kopa o people that pheta ntho ena. Satan is Ke playing kopa with. o pheta ntho ena Ndicela if uyivale. somebody can ask me Omunye umuntu gore angandibuza, november o tseba jwang modimo wa o rata November sikanjani ukuthi uThixo ke uyakuthanda? re ke tseba ka jesu Ndizawuthi ndiyazi number ngoYesu. 2 ke tseba ka pv ntlebende And number 2 ndiyazi ngoPV gore Ndlebende the modimo wa lady. nrata Ukuthi uThixo uyandithanda. mofuta wa motho a mphileng yena The type of a person that God gave me, the sign and ineliponzo, assurance ya gore inelitiso, modimo wa nrata that God loves me. now o le bona jwang lerato la ntate modimo wena How do you see the love of God? now here's the thing Nansi into ke. ayi ma moya wa la nthuse hle Ndincede moya ongcwele. maya ba rasha khatha Retheboshathe. Khuluma moya ongcwele. every time Wonke ho amaxesha ba le ntho e special kunento ekhethekileyo ka motho yona yo modimo a mo tlisang special bophelong ba hao with regard to this person that God brings to your life. that is why Kungoko. but Philistines were so much frustrated The Philistines babehlangahlangene. baro delila Bethi kuDelila there's Delila. something special Kunento ekhethekileyo ka Samson with regard to we want to Samson. know what is that Sifuna uyazi ukuthi intoni because le. that's something special Ngokuba kunento ekhethekileyo now here's the ngayo. thing Nansi that thing is special loyo nto ekhethekileyo. inefinile for ba Israel It was for the Israelites. ke tsebe ke mang nyangutlo Andazi nguba notivayo. it was for the Israel It was for the Israelites. again there was something special Kaphinde bekunento ka ekhethekileyo Moses with regards to why was Moses. so special Kuthene bekhethekile? because there was this thing special Ngokuba bekunale for nto ekhethekileyo. setšhaba sa seo modimo a se bitsitse Moses For this nation or this tribe that God has chosen for let me talk to Moses. somebody Mandithethe nomuntu. o re o sampatle o re Uthi ungandifuni. o re o jwetsa mosadi yona o re You are telling this woman that a ke matle andimfuni but there is something kodwa kune hayi. aya le utlwa a wa motlha a re ha ke matle Uthi andimfuni. ha ke batle November Andimfuni uNovember. but there is something special Kodwa kunento ekhethekileyo e ke bona modimo wa bophelo ba hae that I see upon his life. now here's the thing brother Nathi ntšhabeng ke batla go tloela hle Dijo njeni, I want to leave. ntšhabeng now here's the thing Nathi if hara dintho tsohle among everything tseo ke leng tsona that I am, wena you don't see something special wena ungaboni into ekhethekileyo ngam. Lokuthi Hayi. 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 nka bo madimabe Ke lishwa ba batlang modimo aba bamfunayo uThixo a le tlo mo fumana hayo alizumfumana kaphinde. jesu o bua mantswe ana Jesus actually speaks this ha ba way. batla modimo ho yena Xa bafuna uThixo kuye, a ra le batla ntate uthi xa nifuna utata sheba nna jongani mna, gobane ntate le mmatlang o ka ho nna because the father that you want is in me le nna ke ka ho ntate and I'm in the Father. ha ba batla thuso bane ba tshwanetse batle ho jesu Xa befuna uncedo befanele ukuthi baye kuYesu. now let me repeat this ba bang ba lona
ka be le gale bothata ba bo solveile maro sokotse o bona gore ke mang motho yo modimo mo romeng bophelong bao ba ba letsa makere ke ya ka maro le today ha o soka o ntse ba gore ke mang. And that is why some of you le bang confused about what bua ka nna. You become so much confused. When people bang criticize you become so much confused. When monna wa sefofu Thank you, Jesus. a qeta o tutubulwa ke Jesu. Yes. Ke ba farisi le ditsebi tsa molao di tla o yena ba fitla ba mo criticize ba re o tseba Jesu yo ke moetsa dibe ba batla o change the shape le tshobotsi ya Jesu so that monna na taute Jesu. Yes. When Jesu a tlo tsamaya sheba batho ba sheba a re mofuta ona wa batho ba hloka batho relevant people a kgetha only 12 a bitsa only 12 ya di disciples tsa ha di qetile di anointa a ba fa ntho special for batho ba ne ba itseng. Yes. That is why there are people who criticize the disciples. We cannot criticize those people because Polo Sayaruna, healing yet deliverance alone, it be well batumban. Something special. That is why some of you, and you know what is painful, but one of us special, relevant people for us. Satan wabatsiba regi. Ke a tseba re yana ka kopana le November tlo thusana, tlo ke criticize November, tlo ke senya November, tlo ke etsa hore motho na shapo ke le tsalo ra ska ba atumela November because ke a tseba. Ba tseba. When that man a criticizer PV wonna. Yes. Satan na batla mo sebedisa wonna hore ke se ka bula pelo ya ka for PV. Le dumeletse batho ba bua dintho tse ngata tse affectileng dikelello tsa lona ba bang ba lona. To an extent batho ke bana ba fihla ba bua mehlolo yo ntate modimo a etsang ka nna ke bana ba fihla ba ya di radio ha ba batlo le bua kae kapa kae motho re ke ba I want to go to the radio ba ba kae batho ba modimo ba fodise mona ba ba kae batho ba modimo ba lokolotse mona ba ba kae batho ba modimo a fetotse maphelo a bona mona. Where are the people who can proudly say, Yana motho eno e le mo criticizang, yana motho eo ke bone le rato la ntate modimo ka se wa sentse bophelong ba ka. Yes. Where are the people who can say that? Modimo o nratile hakalo. Where are the people? There are people na le meya e tlileng tsatsing ya tliswa ke nna e tlisitswe ke bopaki ba hao. Thank you, Today the Jesus. phone Yes, Lord.
Difounu tsa kereke di ne di qala ho lla ka mora testimony ya hao. There are people bana ba confessa bo silike bana ka temruti November na re sa mmatla mara that lady chintshile dikelelo tsa rona ba kae batho bana ba ka tshojwana ba kae batho ba ditsimo. Some of you dintho tse modimo di entseng lona di tsijwa ke lona fela even next door ya hao. Ne ke botsa motho mongwe ke mo rapeletsa tswile di pace a tswile di pace tse tshosang ke be ke mo botsa ke re o jetse batho re no o thuswe ke mang a ba ra ke ba jetse gore ke thusa gaetse ke be ke re why o sa ba bolele thuswe ke nna. Now, my Jesus. Testimony ki or testifier ki. That is why in the book of Acts, when the disciples got Jesus, there was nothing about going to testify. Nothing. 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 But about testify, why? The disciples, there was, these are rare. But let me tell you something. Testimony. What is testimony? When Uri kine ki kula ki fodisitswe Uri I am not naive. I am not naive. I saw myself when kine ki kula. When you testify, come on someone Uri ki di boni dintho tsena. And I appreciate that in total that that is all on with the counter. And what is the role of your testimony? That is why some of you, there are miracles that stop in that's actually in the other. Because the time you did not testify. When you say testify, lately, mon sentence keep work at the late PV. That one I get begin a little take a running there. Number two can say keep on to the Timothy and Zembu Pilombaka. I get to be nini and I talk with you why. It is because it's a sign already in total that Timothy and St. Kidibone, even if you do see a little yakan that is like you bank on. Well now. Why? Jesus, why tatamdima multiply ile bohobe ba morena Jesus? Ha bole ho yena le ditlhapi. Why di ba multiply ta di fitla ho yena? Why di saka tsa ngata fala ha di le matsonga ba rutwa ba morena Jesus? Because there was nothing about ba ibua ka mahobe ao. Hey. Thank you, Jesus. There was nothing good. Even if I work about hobe out until somebody are kicking on my hobe nyan. Motho wa yaneng a keno ke moya wa oditsila le faseng la ba kgerisana. Ha moya o qeta ho tswa. Ba bua morena Jesu Kriste hampe ho yena. O re e ke a utlwa empa nna o bua ntho e entsweng ho yena. O testify ka ntho e entsweng. Entswe ha e qoqelwa e entswe ho yena. Ke a utlwa ntho le ibuang kaofela ke hane empa nna ke ne ke sa bone, but today I can see. Thank you, Jesus. Batla kwala. Ba kwala kereke. If o se sena ntho e kgona ho iba ka ntate modimo. If o sena ntho ka kgona ho iba ka morena Jesu. If o sena ntho ka kgona ho iba ka Moses wa hao, hona bolela there's a problem, a serious problem ka bophelo ba hao.
And I understand why Jesus na bua mantswana. A re yang hlabelang dihlong, a re le nna ke tla mo hlabela dihlong pela manyolo le pela ntate. I understand because batho ba bangata ka nako tse bana ba tshwere ke ntho e re tshwereng. There are people ba modimo ntlotsitse special for lona. Ke le rutile tsatsing lena. House, matata o ka ofela tlokwa. Butlaga ngwana. On romela voice note. Anjwetsa the way I am frustrated, very frustrated, mama. Anjwetsa the way I am frustrated. The way I am frustrated. Kole yengwe ya hae ila robeya moshimane wa hae a tla Kimberley ne a tla Kimberley kole ya robeya tseleng ke be ke mo romela voice note ke re just that you don't know ka re bothata ba lona go le a phomola le dula hae ke kopa mamela ntho when Jesu a tlotliswa for rona o fua di solutions tsa rona ke di bitse di resources o fua di solutions for rona morena Jesu when modimo mo tlisa for rona modimo mo file di solutions are Jesu tshwara di solutions when Moses a bitswa for setšhaba sa Israel o fue di solutions ho chapter 4 a fue di solutions tsa setšhaba sa Israel ke tsane ho Moses that is why ba fitla lewatle Barba hweletsa ento Moses a bitsang tate modimo because of lewatle le kwetse tate modimo mo botsa potso na rong kitsa kae why are you calling unto me why you mbitsa are wena Moses bulela shaba sena tsela ba tsamai. Now the problem is when you don't know or the solutions are even the way ma. And sometimes when you don't know, you can end up to sabat bank criticize her. Number 2, to sabat balwana linna. And when I uba to sa ulwana linna, but the solution sound didn't win. That is the sad part. Jesus. That is why when Bokora balwana li Moses, Mudimuru Moses separate about to bale hlakore la hao le diratsa hao. When you don't know the solution, ntate modimo ine le ditema. Hona le ntate mo o no tsheng ntate marotho mo. Ene le spirit sa kerekeng. O kila hlanya a sa nke hantle. A tliswa kerekeng ya ka be ke mo rapella. A lokoloha. Modimo ba mo thusa lokoloha. Ka tsatseng a ba utswa tšhelete ya ka. Ha ka utswa tšhelete ya ka be ke re ha ke tlo tshwarisa. Ke re nkwatise ntate morotho for the first time. Be ke mo shapa ka tlapa. Ha ke qeta o mo shapa ka tlapa A1. Ha kena ka rakolong ntate marotho ya re ke I receive. Mohlolong ntate modimo o sebediseng ka letswana November. Le hlanya le neng le tlweletse bosole ka baka la hore ene le hlanya o kgutletse bosole. Ke le sole. Ba mo nkile back. Now, when you don't know the solutions of the way you build the equipment or just of the equipment, the resources. Because most soon of the resources, so I can disable some for Shabasa Israel. If you don't know, TikTok on Facebook, let get the miracle on TikTok about criticize. Baba two say about bank criticizer and Baba Basa or back criticizer Mutio. Answering the Karabo Tabo. From today. Hi.
ka tshwara Nigeria. Mama. Mosadi wa phallo ya madi o na sa batle o tla ho Jesu. Na sa batle. That is why Bible o kutse for 12 years. 12 years. Ana le bothata bo le one. Ana le phallo ya madi a sa batle o tla ho Jesu for 12 years. Mbolele why o na sa batle o tla ho Jesu. But the problem o na avoid a motho ya tshwereng di solutions tsa hae. Yes. Now, here's the thing, Manak. Here's the thing. We are redimitly. Okay, ke ke be ka lona. Legitimately le in between. Ka ngwena ke November. Mama. Ke November. Ka mona ke ba loyi bana ba ntse ba le loya. Ba tshwara ditšhelete tsa lona. Ba roba dikoloi tsa lona. Ba tshwara eng. Wena o mona. If how tsebo who is this person? Le hore o fuwe eng. Ntho ba loyi bana ba etsang wena. It will frustrate. Satan o re frustrate ngwana wa mosadi wa Shunem. Ngwana no wa shwa. Moshimane wa ka letse tsa monate ngwana ha qeta ho shwa. Mosadi wa Shunem wa mosheba re Satan, you are not going to frustrate me again. Hayi Nkosi. Ha nke ngwana mo isele bitleng. Hayi. Unga ngwana mo bebetheng. Yes. O re Satan ke atla. Hona le thaka ya hao. Yes. Hona le mo profeta wa modimo ke mo tseba. If you can know, if lekela tseba hore motho yana ya emang ho rona every Sunday ke ma. If le lekela tseba. And ka bo maliba bisaba some of you are let's until you feel batho ba batjha ba testify. Jesus. You are not the first person. Satan not try to frustrate our neck. But if you not about who is November. Hayi Nkosi yesulu. Hayi bayethe ngonyama Thank you, kaJuda. Jesus. Mama la bana baka a ke kgathalo re ba lo loile jwang o lowe ke motho ya sweleng o kudisitse o fatsitse dintho tsa hao jwang. But if you not tseba ntho modimo e beile modimo mo profeta wa hao. Thank you, sir. Shapena morena Jesu Kriste matsogo. Mosadi ana ori Jesus. I can just stupo ke se be ka moreng ke late size ke late mo profeta wa ka because ke a tseba re ke size ya challenge Hayi Nkosi. ke size ya challenge Hayi. ntho e tsa re le tlale it is because ba bang le kena ke kereke ya ka mara le tsebe re ke mang number 2 le tsebe modimo bewe o beile eng modimaka. I wish o ka ba le motho wa TikTok a ka founang a bua ha ke le TikTok ke rapella batho e tsala eng. TikTok ke rapella batho TikTok matimona ya ma ha ke motho a rata go rapella fela TikTok because when I pray for people matimona ya manifesta batho ba kula ba ya fola ba zalwa ke le TikTok wena le tsatsile na o so tsebe re ke mang. I would say until you know Rikima. Everything you buy yeta. Uto Jesu ring. I mean Elizabeth, I mean Unto Maria Kapatima Reta. Ora Morana Lazaro Shwele. Sabila Bodil. Armarikia Thiba. So Sukupong when the Timothy Muyet is a son. Kana Goteno. But Pasaba give a petition Lazar. Marmosariona who put Armarikia towards Jesu Kima. Mohlale ke la tseba ngwala mathata a kaofela amen angwa mo fe pampiri e so ngwala ka ngwala mathata a ka kaofela o ingwala jwala ngwala mathata a ka kaofela mo fe pampiri. Thank you, Jesus.
mphe box ya mollo. Thank you, Holy Spirit. Ska ngola ka nyane. Ke go paska tlhola ngola cancel, ngola ka mongwe le moholo. Mathata ka kaofela. Ngola pampiri eno e tlatse kaofela. O batla o tlisa paki. Ke atla ngwana ka ke atla. Ngola ka mongwe le moholo mathata ka kaofela. Sele ke nka bopaki ba hae solanka. Nka bopaki ba hae. Ntsha meshisi ka mo. Ntsha meshisi, ntsha. Bemolo. Ay. Thank you, Jesus. Shaba mathata. Bua ka sebete. E re mathata ka a kaofela tsa. Mathata a ka kaofela tsatsing lena A sube. a shwele. Sure. E re le bane ba nketsetsa mathata. Le ba neng ba nketsetsa Le bane ba le frustrate. ba neng ba frustrate. Le ka se ke le. Thank you, Jesus. Ke. Satsile le tlo motloela kre. Le tlo motloela le mametse. Le mametse. Buela modimo. Le mametse. Ba betse. Le tlo motloela satsile. Ke re le tlo metsa. Re tlo botloela. Le re le tlo etsa. Re tlo botloela. Le ba kae? Re ne re le bararo. Le bararo. Ntho tse nka speed dintho tse di entse le frustrate le bophelo ba hae jwang ka speed di ba leng kaofela. Re bo hlokisa tjhelete. Aha. Ga boduba re batla a hloke tjhelete a e hloke. Ha e fumana fela re be le lebaka le etsa hore e tswe. Ntho di frustration tsohle tse di khosang ho yena. Ke yone se re mo tshwere ka yona mokulo go hlotse ka bona. Ne le batla mokudisa. Re ne re bokudisa go hlotse bo thusitsa kere. Ne le mokudisa. Le ba kae le itse le ba kae? Re bararo. Ke di spirit tse buang ne. Bo understand. So ne le batla ba mokudisitse ka mothusa. Ba itse ke ntse ke mothusitse. Ke go ba le botsa potsweng. When go thusa. Thuso ya ka ya kae. E fela kae. Ene tlo go jetsa wa ile sa khone paka. Ke o bane fela se le lebetse di thuso because hoja o no di hopola ka bokgona di testify. Now, that is why you can't compare the problem at how. That is how I'm frustrated with the problem at how. But Musadi one was shunen. We say when I'm taking Mutsama. Mamela here. That's in there. Frustration you ohlene etsa ho yena. Le mametse. Cancela ntho engwe le engwe le entseng. Engwe le engwe le entseng. Bulela matileo. Mokadime harafu. O tloa tsatsing le mmame o bona mathata a lona ke e ne le wa khose o yena thabo ya ha yona le beile dingile le mongetse thabo le ise kae Ga tseba hore ha re bo frustrate thabo ke ba le yona. ha le mo frustrate ke ke ba le thabo mamela he tsatsing lena modimo mphile di solutions tsa mosadi ena kaofela mme dintho tsohle tse le mo kentse tsona le mo frustrate le ka tsona ke tsena le ka seng la lona in Jesus name cut out ausi mama ngwana o phamise mala ba ntshebe
o bone batho ba kae Ke bone batho ba gago. ba bararo ba ba tseba Ee, ke ba tseba. ee nka garafu ke potela ka mora kereke sheba ka mo etsa funeral mofeletswa bikinyana fela sheba etsa funeral checkela box eno ha o qetile o tshele letswa hodima lona o kwaele tsa mo tshwara o ka ya ka sefela o ka gutla ka sona e re Jesu ke morena your problem in the tshwanelea mosadi ya ha o ba frustrated ha Haholo. why o ba frustrated you don't know who I am a gore ke phete ke demonstrate ntšhebeng ke kwale kereke ne se le mphile tšhelete a le somphe next a ke opole mamela ngwanaka ke no view enwa ke baloi bana la morago ke wena ye ntšhebe ke wena yo ke baloi bana ba ntse ba o loya ke no view solanka o sa tsebe November ke eng wetsa Tshwanetse ke dutse mo hore ha ntse ke sa tsebe go mang ha ona ntho e tlo loka hona. ala motho Cause ke na le ho doubta. Ha o utlwa dipuo tsa batho. Like ha ko bona diatla le bonna ke re ba itse tjena. Mare ke a tseba go kwena tlo nthusa at the end of the day. now ba etsa hore o se ke wa expecta letho ho motho ya fueng di-resource le di-solutions for bophelo ba hao mphe box ya mollo wa bua mme le o se o na re ha ba tlo tla kerekeng ka re me ga kerekeng a ga tlo tena ke tla shego no tena ka tlong kerekeng teng ga hoseng o na tsa na le ntho ena re e ka reka go bana ke ga o tlo go bana ha ke tlo tswa ke ya kereke o sala ka tlong I to God be the glory. Amen, Basalwan. Ari, unanza ndauta. Shaba he. Kwa. Emamu. Agro batla mosebetsi. Kina kwa ka batla mosebetsi. So se nna go etelele. Kina kwa ka ku rapela. Se nna go etelele. Okay. Ku rapela tsinini? Kwa. Ku rapela tsinini? On rappeletse last week in the Moruti. Sunday. Last week Kala Sunday. bobedi ka o etsa. Kala obedi ka ba mfonela ba re ntho. Boso ya mpatla. Thank you jwetsa. The excitement am phileng yona voice note-ung. Kile ka futela ka fa boslik. Ka that lady o excited. Ka go jwetsa why? Pelo ya hae o ibutse abare a re ke tshaba modimo ante Moruti November. Le yana na tshwantse be o ile radio ngwa paka. Le yana na tshwantse be o ile. O tlatse ka bopaki mosadi. Solanka. Ha o nka di be di breletsentso. Ka di be di breletsentso ngwana ka. Ka di mehla. Solanka. Limpona daka, umponela lerotong. Umpona blerre. O santse o tla imatha kereke ya Victoria se o tšhentšhe kereke. Solanka ntse limpona blerre ngwanaka. O sa tsebe gore ke mang. A ke rulo dula fatshe. Ntho ya pele ha o tloa kwa, no tshwantse o tlile ho nna. Ke tsebe ho fa instruction. That was the first thing o no tshwantse o entse. Now, ntšhabeng, ke kopa ke profit. From today, ho na le batho ba sa tlang, mare mo ba leng teng, ba batlana le kereke ya November from today ka baka la testimony ya ba batla modimo wa hao wa November. Bekeng e tlang, ho na le batho ba tlo tla.
ha ba tliswa ke nna ha ba tliswa ke bosele ke mara ba tlo tliswa ko wena ba tlisitswe ko wena empa e le today ha ba kgona ho tla mara ba ya tla ka la hao. Thank you, Jesus. You are now an ambassador. Jesus. Tlo kwa ke tlo tlotsa a go re go anointe ema ka maotwa mpe oli ema ka maotwa take it. Far take it. Basa Ai! Sabanga moya ngcwele. when ubala Luke chapter 10, Jesu o na le di representative tsa hae. Yes. Tshogwa. Tshwara! Ntshwana. Tshwara! Kosesu. Ratakashakatiti. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Retebo shate. Thank you, Jesus. Pa! Leke. Tumo yo halalela. Thank you, Jesus. Lilo. Tata moya ngcwele. Thank you, Jesus. Kosesulu. Bayete. Ta. Retebo shate. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asara Thank you, Jesus. Kosesu. Thank you, Jesus. Woo! In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sabanga moya ngcwele. Holy Spirit, we thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Sabanga moya ngcwele. Father, we thank you. Father, we thank you for the grace. Thank you, Jesus. Ai, tempo boyaka. Ene magasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we thank you. Thank you, Father, for the grace and the mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we receive this anointing. Sabonga moyo ngcwele. Sabonga moyo ngcwele. Father, for the grace. Thank you for the mercy. Sabonga Thank you, moyo Holy ngcwele. Spirit. Why o tshoswa? O tshoswa ke dintho tse tsalang bophelo ba le tse batho ba etsang tsona.
o na le motho ya fueng dintho ya tutubulang difofu modimo o hlomphile o file lerato o file motho ya tutubulang difofu wa le tshoswa ke dintho tse etsalang maphelong a lona go na le motho ya fueng dintho di-solutions Thank you, Jesus. a ke tsebe o mang mathata o ka o fela fedile tsatsi le Yes. a ke tsebe o mang Thank you, Jesus. Morena Jesu re a leboha. Thank you, Jesus. Morena Jesu wa halaleha. Thank you, Jesus. ka box e nngwe ya mollo a kumpatlele batlolo mphe botlolo yona e lekana le yona eo ngola mathata a e seng wena ke re yame a ngwale mathata ya tshwereng pena ke mang ya ngwalang ke mang ngwalang ya tshwereng pena ngwale pampiri a ngwale pampiring ngola mathata ngola mathata kaofela a motho e ngola mathata a motho eno bombe a ke tswe ke ma ya fast mmamela ha ke re a lona ke re le ngole mothaiwane a ngole pampiring e le nngwe fela mamela you are representing motho e mong le e mong Kaofela. Motho ya le mong o ngola pampiring e le nngwe mathata. pampiring e le nngwe fela thank you mathata supamo Mathata a motho e. a motho eo supamo a bana ba ke wa nkutla tsatsing gore mathata ke a hao a Obana, it's for you. TikTok or Facebook, this is for you. Kwena yo. Luana supamo. Thank you, Jesus. Ai bana batho bana batho ba nkutla. Do ke etsa bona e etsi sense ene ba tla batho ba tsamang ka moya. Ah, Jesus, amen. Tsama ba tla batho ba tsamang ka moya. Amen. Glory. Mona e ka re ke bua le wena. Wa bona? No, e batla e ka re ha ona batho. Ha o kenye batho mona. Nthonyena. E ka re kwena mo. Ba sa ke ba yang kutla. Ha o kenye le motho ya pela ha o mo. Kwena mo. E ka re ke bua le wena o le mong. Modimo ya phelang. Thank you, Jesus. Tshekolo mo phelayo. A go bontshe batho bana hore o ntlotseditse bona. Ka bonisa ba bang ukuthi you Father, this anointed is my me for season. them.
o file Jesu tlolo especially for setšhaba sa gago. You gave Jesus a special anointing for your people. I mean, for Moses tlolo especially for setšhaba sa gago. You gave Moses a specific anointing for your especially for nation. setšhaba sa gago. If Joshua, you gave the anointing for your nation. Lerato la gago Your love, re le bona ka tlolo yo o e fang motho. we see it through the anointing that you give a Tsatsing person. lena Today, ke kopa la o ndauta o ndumele tsatsing lena. Ntate Modimo, today we do Bohle ba o frustratileng thank you Jesus. le dintho tseo ba di entseng. Ka lebitso la Morena Tsatsing Jesu. lena ke di sosobanya. Yes. Ke di tshwere kaofela. Oh yeah 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 Ka yeah yeah lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. In the mighty name of Jesus. Asara batho ba ntse ba wa. Asara batho ba ntse ba wa ka nna. Asara. Moshemane. Thank you Jesus. Batho ba ntse ba wa. Batho ba ntse ba wa. Modimo wa ka. Batho bohle ba ne ba plene kgahlano le rona ba re frustrata ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu. Ke sosomanya. Thank you Jesus. Morena Jesu re a ya leboha. batho Thank you Jesus. frustration tsa bona Thank you Jesus. futsana bo ba re rometseng bona Thank you Father, thank you. dikoloto tse ba re fileng tsona Lebitso la Morena Jesu. motaka everything e ba e Ntate Modimo, di entseng fedi letsatsi. ka lebitso la Jesu Kriste wa Ke letsatsi la Nazareth. ka la mohlolo. Ke box ya mollo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ntate Modimo re a Yeah. leboha. Ka lebitso la Morena Jesu. Thank you Father for this grace. Thank you Jesus. in the mighty name of Jesus. From you, Jesus. today Yes Lord. ke o lokolla Ke a lokoloha. ene o lokolotswe Ke lokolohile. ene o I lokolohile. receive. Shout Jesus. Thank you Jesus. Shout Jesus. Jesus. Shout Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Morena Jesu re a leboha. Father, this is my season. Thank you, Lord. Come on, o tshele letswai. Tshele letswai. You are free. You are free. Phamisa matsoho a hao. You are free. I receive. Ke Oh re God. Morena Jesu Morena Jesu, ke nka bophelo ba ka ke nka bophelo ba ka, ke bo tlisa ho wena ke bo tlisa ho wena, ke bo tlisa matsohong a ke hao bo tlisa matsohong a hao. jwalo ka buka ya Baroma chapter 10 Jwalo ka buka ya Baroma chapter 10 verse 9 verse 9. e re mang le mang ya Le re dumelang mang le mang ya ka dumelang molomo wa hae ka molomo wa amen hae, ka pelo ya ka hae pelo ya a hae, ba confessa ka molomo a wa ba hae confessa ka molomo wa hore hae Jesu Kriste hore Jesu ke Kriste morena le ke mopholosi morena le Bible re motho eno Bible re motho tla o pholoswa tla ke pholosa. nna eo Ke nna eo, ke bone mohau tsatsing ke lena bone mohau ke tsatsing lena, pholositswe ke ene pholositswe tsatsing lena ene tsatsing a ke a lena pholoswa fela ke a pholoswa but ke fela, but ke lokolohile lokolohile dinthong tsohle dinthong ke re ke tsohle, lokolohile dinthong ke tsohle lokolohile dinthong e tsohle, re a ke a pholoswa fela tsatsing a lena ka pholoswa fela ke tsatsing bona lena. lerato la ntate Ke bona modimo lerato la ntate ka Modimo moprofeta ka moprofeta ya mphileng Ya yena mphileng ka lebitso la Jesu ka lebitso la shapela morena Jesu. Jesu matsoho a hao shapela morena Jesu matsoho dula fatshe phamisa matsoho a hao from today Ashara, come on, guys. Leba guy. Askatama. Leba guy. Leba ngata. Khale le metsa. Thola skip. Hale ba tlo mo. Ke sampo e tsetsetsa morao kwa. Mo tlwele. O tlo tsatsing lena o lokolohile 1 2 3 4 5 diketso tsohle tseo le di entseng ho yena di mane
Dimane le kaseng lane. In Le Jesus' mametse. mighty name. Le mametse. Le mametse. Tsatsing lena le ntho enngwe le enngwe le entseng bophelong ba hae ha e sa exista in Jesus name. Le hlotse le mametse. Le mametse. Le mametse. A go utlwe le reng? Le mametse. Eh? Le a tswa ho yena. Kubai. 1, 2, 3, 4, 5. Bye. Ausi. Ausi. Ngwana rona. Nchebe. Lona le bakae? Sa di break. A re tseke mang ya mo a sharileng go tlwa kwa ka di break. Lona le bakae? Le bakae? Le bakae? Le bakae? Le bakae? Le tlo ntjwetsa le bakae? Le bakae? Le tlo bua le nna? Le tlo bua? Le a tsamaya kapa le tsamaya? Le a tsamaya? Le tsamaile akere? E ya eng? Buelang modimo. Buelang modimo. Le tsamaile? Le tsamaile kapa le a tsamaya? E ya eng? Ne le bakae? Ne le bakae? Le molokolotse? A go utlwe le reng? Le tsamaile ho yana? Mathata a lona kaofela le kaseng lane. Jesus name. Ausi. E re ba o phumule seqitho ngwanaka. E re ba o ntshe dipeisi ka mahlo. Ntsha seqitho se le se kentseng ho yena. Le a sentsha? Le a sentsha? Eh? Le a sentsha? Sentsheng. Mo tlohele matsoho. Sentsheng. O lokile ntsha seqitho se. Sentsheng. 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 Le qetile. Le a tsamaya. Le tswile ho yena. Le molokolotse. Ha ke utlwe le reng? Le tswile. O tlo sebetsa? Kapa wa sebetsa? O kena sekolo? Le molokolotse? Kubai. Bye bye. Le molokolotse. Phamisa matsoho a hao. Nna wa ka mosebetsi ko editse. O setse fela hore o dumele modimo ya phelang. Ausi. Ke qetile ka ena le. Mo lokoleng ka speech. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Eh? Le bakae? Le bangata. Le bone mathata la kwa itse kae? Le bone. Kubai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kubai. Jesus name. Ho tloha tsatsing le. Ha o tloha tsatsing le. Ke tle ko utlwa o titibetse. O bua o le sono. O hlotse. Le tlo tsamaya. Le a molokola kere. Le a tsamaya kere. Le molokolotse. A go utlwe le reng? Eh? Le molokolotse kere. Le tsamaile. Buela modimo. Le a tsamaya kapa tsamaya. Le tsamaile ne? Le tsamaile. E ya eng? Buela modimo. Le a tsamaya. Le a tsamaya kapa tsamaya. Le bakae? Le bakae? Le bakae? Le bakae? Le bakae? Ke botsa go teng le tsele ya tsamaya kapa tsamaya. Ke tlo tene na ke tene ke tlo le theoshara. Le ya tsamaya kapa tsamaya. Buela modimo. Le ya tsamaya. Ne le batlang ho yena. O etsa? Wa ikgantsha. O yentse. O etsa? O dula ha hae. Le bakae ho yena? Le mo kopanetse le bangata. Le hla kae? Le hla kae? Phase 3. Le hla face. Le qala ke eng ya hao?
ke mme wa ka. ke mme wa hao le tlisitswe ke mo Ha ke tsebe nna sefapano nthusitse hoseng a re re tle kerekeng. so le re le batla eng ho yena Ai gantsha. so le entseng hae Ke re boduba. le moduba kae A mo tshikela wa tlola. Ke Mosotho a tala fela a sa utlwi. Ditlhare tsa bona. le di tshikela ka ditlhare tsa lona Hohle le di tshiketse hohle ka jarete ga tlola ga kena le pela gate o di tlola fela wa gapela motho. le hantlentle le mo tsekisa hore fela o bantsha dutse ha hae Eya. ngwana hae le entseng ka yena moradi wa hae Re ntse a inwesa mafeneta a ipolaye maeno a gapelang a tina a ba mo fumana ka pele. o nonile mafinete ke wena o nonile mafineta o ne re wa ipolaya o ne re ipolaela ha o tsebe ke lona bana ba batla ngwana ya ipolaya Eya. ne le mo tsekisa Re laya mai le amana le yena kapa le batho fela re bangata utlwisisi mare ba bang ke family le amana jwang ka bo monna hae ee ha bile a ba sa nyalane. ha ba sa nyalana Mosotho ona o hladile monna eno ka male manganga ka teng Mosotho ona. le mo tsamaela ngaka kae Hei, re bangata utlwisisi November mare. phuthanto tsa lona le a di nka le a di nka diphuteng le a di nka tswang phuthanto engwe le ngwe ya lona le nkile le di nkile goodbye bye bye Jesus name tswang ngwaneng wa hae a le tlo ntshokodisa le tlo tsamaya kere le tlo tsamaya le a tsamaya kapa le tsamaya le a tsamaya kapa le tsamaya le a tsamaya a ko utlwe le reng le a tsamaya kapa le tsamaya a ko utlwe le reng le a tsamaya kapa le tsamaya buela modimo le bakae le bakae le bakae le bakae le bangata why le batla ipolai why le batla ipolai why le batla ipolai le batla mme wa hae le batla ipolai tsekisa gobane le etsa mme wa hae wa teng so ne le lomeletsa mmae le a tsamaya phuthanto tsa lona le monkile ngwana o kapa ntsa le teng le monkile hayo mo latele mo kenye mmeleng wa hae mo kenye mmeleng wa hae 1 2 3 o kene le a tsamaya goodbye amen a se ka tlhola ipolaya mama ntshebe o bone batho ba kae Ba bangata ntatemogodu. ba bangata wa ba tseba Ke a ba tseba some of them. Bobane ha ke motho a tsamayang. nana o bone batho ba bangata ba bang o bone batho ntse go rapela le tlo tsamaya lona a le tlo ntsenyetsa nako le be le ntshe sekutho se le mo kentseng sona le a tsamaya kapa le tsamaya le bapala ka nna le a bapala le tsamaile a ke utlwe le reng le a tsamaya why le ntsenyetsa nako le molokolotse le a tsamaya kapa le tsamaya goodbye ne le bakae bakae ke tswanga le shebile 1 2 3 goodbye amen ha gore ke a leboha ha o se bone batho ba kae ba mala bangata ke kwa hlola o ipolaya le tlo tsamaya a le tlo ntshenyetsa nako le ya tsamaya
le a tswa kapa le tswe le a tsamaya kapa le tsamaya buela modimo le a tswa le ba kae 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 le bangata okay le tlo tsamaya ho yena le tla etsa jwang le le batlang pele ho yena o etsang o sebetsa le wena Maro tswa jaaka Spandeng, o sebetsa Standard Bank go jaaka Spandeng. o sebetsa Standard Bank Jacques Fontaine Eh. o invite ko wena No, o na ntse a sebetsa Bloemfontein mone gale ana itse o tla tla gale kwane ka nako bo mphomotseng mara ha ka batla phanda ga ene le hona go tloa manta a ntse a re wa tla kerekeng o tloa Jacques Fontaine phanda le mo tsekisa mosadi o le mo tsekisa no betere o na betere a kopa tena no betere o na betere ha kope ha kope le entseng bophelo ba hae mpoleleng tse tharo fela tse le di entseng le entseng a na tšhelete bana ba ba mo sokodisa le entse gore bana ba ba mo sokodisa tšhelete ya e le entseng le a bona go fela le ena Le etsa? a dule le tšhelete a e dule a e dule tšhelete ya hae o opelwa ke matheka metla ena a tsebe ka re wa hlanyanyana e ka re wa hlanyanyana le na le family ho yena mo kapa ke lona fela nkgono wa teng nkgono wa eo teng nkgono wena o mo tsekisang jwalo setlolo sao ngwane nona o sele o nana go betere mo lokolle kgono ntsha ntho nngwe le nngwe le entseng bana ba e le ba entseng ba tswile tseleng le ba entseng ga ba mamele ba ba kae babedi le tlo ba lokola kry le tlo ntsha ntho nngwe le nngwe ntsha ntho nngwe le nngwe lokollang bana ba e tsa ka sepiti le di etsa nako le a ba lokolla le qetile ha le so qete tla ba lokolla ka sepiti le ntshenyetsa nako ga ba tloela le ba tlweletse lokollang le yena ga tla mo tloela mo tlweleng ntshang dintho tse di kentseng ho yena ga tla dintsha di ntshe no ga dintsha ga utlwisisa ga tla ga dintsha le qetile le a tsamaya le tsamaile le molokolotse le ntshitse ntho nngwe le mmeleng wa ena tsamayang 1 2 3 khubae amen monna o kae motho a sa sa arabetse o teng ntse le lwana le lwanela taba ya gore ntete moruti ke tlile kerekeng o lwanela o tlile kerekeng ya gore ke rapeletse ntete moruti o llela gore o rapeletse ya ntete moruti like ke conflict fela ka tlong ai banna ba lona ai mosadi wa Standard Bank le kae wa Jacobsdal ke Jacobsdal ka pa ke Jacobsfontein o tla ka Jacobsfontein o tla o tla wa ntse sa tle e le galo dula Bloemfontein mo o sa tsamaisane le madi ya ka ntete o ne sa tsamaisa le madi ao e madi a mara ntho ya madi a re ferekanya wa tse mamjal fa mpedi wipe eno no dula Bloemfontein hona jalo qeta bona batho ba kae ba bararo ba nkgono wa ka ne ke sa mo lebella o ne sa lebella nkgono wa ka o loya kopa botsa potso nkgono wa ona reng ka nna ha o ka rotla ho nna nkgono yena ne re sa bua ho le motho ke yona o no bolella yena e sa lang hulela mona ntse ke re batla o hana ho tla ke ulwa ke re ke tla ka ba ka tsamaya ka nako tse no sampatle e le re taba ke le gas o na le ba babedi ba o sokodisa nkgono wa ona ba sentse ha mmoho le wena le batho bana ba babedi ke inyao babedi ke batho ke ba tlwaetseng ke batho ke ba tsebang o no etsala mmeleng wa hao
Yo thekane le yopa le hloho. Nne ka re ke tsamaya ke hlanya. ne ka re wa hlanya Ke feel overwhelmed. I ke label, I would always say I feel overwhelmed. Le Okay. mosebetsing ke sa kgone ho cope. o no file ka re ka robala No, every time I ke re mohlanya ba qala be ke bua ke re ke feel overwhelmed. Ke sa batle hore bathong. oh ha bohlanya bo qala o no re feel overwhelmed o sa batle ho jwetsa batho re ke hlanya jwang phamisa matsoho modimo ka re ya lebo motho se le tsamaile forever ne le tsamaile kre le molokolotse le ntse hlo ne le mokentse hlo yena ne re batla fela ga hlanye le di ntse ntho tsa lona di tlile ena re mo tshitse ra mo tloela go bye 1 2 3 bye bye bohlanya bo fedile ba ha o sa le lehlanya ha o sa hlola o feel overwhelmed jwale legatsi la o le tsamaisang le legatsi la ka a re bue ka legatsi a re kwa le kereke nna le mea kulang kwa jwale ntho e tsehe la le sa mo shuteng monna wa o lwanela taba re rapelotse o bone kae Ntate Moruti a ke re ba di-video tsena di tsamaya di marangrang mo Eh. jwale ho hlahile ke re ha o no rapela ka ho hlaya ngwana bona so o lwanela ntho ya hore there is no way like ha believe mo for like ha believe Ntate Moruti hore la sa hlanya mare ke batla ba utlwe ha believe hore ke kgaitsedi a entse senya relationship ya rona like o feel ka re ke movie fela ke maka jwale bohloko ke bona he mamzalefa ausi wa ka wa bona the way a le o nna o nshute ntate nna ebile ke ya kwa ta ke sa hlahe di-social media nna ke sa trend ke utlwa bohloko nna ke sa trend ke utlwa bohloko halleluja now the more a sa dumele gore dintho tsena di a etsala ke moo ba tlo le qetang Ntate Moruti ne ke kopa like I don't understand why ya ka as I believe in it because kgaitsedi ya o mo rapelletse kerekeng ho tena re tla kerekeng ke ka baka la kgaitsedi ya hae ne kgaitsedi ya o mo rapelletse wa hlaya dintho tse hlayang ba I believe gore Ntate Moruti ba I believe ka tsela e nngwe le reng a ka fihla a ya mono nong a lo etsa gore a lo etsa ntho gore a lata a mo confront ga ntho ga gadi wa bona but nna ha ke tla kerekeng ha ke khutla ke mo tsa ke re motho a modimo o tsebe kerekeng ho etsa etse so le so then ha believe in Ntate Moruti like ke monna kapa ke boyfriend na ke ntate wa ngwana ga ke no re ke monna hobane se fapa le reng ha iyo wa utlwa Ntate Moruti le no tsa tsa bua o tlo utlwa tshifitla gola yo Ntate Moruti le tshantse le skela nhlaiza le mo ha re o hlahise ka nnete lena la go le dula samo yes ke nako e kae thank you tlogona ke nako e kae yo Ntate Moruti since 2019 o le mo di kae ke na le 26 this year ha o dutse fatshe o bukwala mahlo re sa sheba di-camera o bukwala mahlo le na le bokae o bo sheba 6 years ke 6 years yeah o bo sheba gore kwala mahlo ha re qale mane le kopane ne 2019 ha re tlo 2019 be ba 2021 o ntse e bala kre 2022 2023 2024 2025 26 ne ha o sheba relationship ye ho na le mo ya e na le progress e na le direction o e shebe no e shebe relationship also phase 7 phase 3 wena wa ntse sa tle kerekeng ema ka maoto wena wa ntse sa tle bua nnete confess Ntate November nna ke o tsebile gale kwana gale o ntsebile ka bo 2013 kwana ko shebella Dumisa TV ke le Tunisana jwale ke ntse ke sa tle lentswe ke a le mamela
Mari, I go right, I don't wanna lie. Jwale o tlile jwang o tle motho mo sa mmatleng vandag Oseng, ke tsohile, mamela ne ke mametse motheo. mamela A ke mametse motheo. Ne ke sena dipolane tsa kajeno. Ha ke mametse motheo be ke re ke tshweke ke re ke ya November. bona mo shebe ka mahlong Be ke utlwa ke teneya be ke nka founu ke bapala game ntse ke lebeteng ke ra ke ko. Ha ke tsebe. ho na le ntho e itseng tlo kerekeng Ha ke tsebe o la etsahalang ke be ke tlola betheng ha ke tlola betheng ke be ke tswa ke ya kamoreng ya moradi ke re go yena ha re ya November a ba re hai mama nna November ke moradi ke go a tseba le nna ke moradi so the rest is history ntate moruti kopa tshwarelo ke le tshwarelo nkweke nkhavara ntate modimo o tshwaretse gale e ne se wena o bone batho ba kae ba ba tsebang ba ntse ko rapela ya ba bangata ene ke maketse hobane ba hla in all directions ba re ba bangata ba re ba o tsheletse meriana gating jareteng eng le ngwana hao ha o se mpolelle bana ba batla ipolai o na nwele mafenetha ba re bana ba batla ipolai bana ba batla lumelletsa wena nna o se ntjwetsa kre wena o bone batho ba kae bana ba le bangata o bona thuso ke yena November re ba o tlo kopana le batjha utlwa a go re Jesu ke morena khame ya ngwana wena tlhokwa le hlakae botsabi phamsa matsoa modimo ka ke molokolla ka lebitso la Jesu le a tsamaya le bakae le tlo bua le bakae bua la modimo le batla mo ya wetsa o bohlale jwale le mientseng wetsang o bohlale wetsang o tlo tswela pele le a tsamaya ne le bakae tswang one le tsamaile khubae le tsamaile kere bye bye amen ausi o bone batho ba kae ba bangata o tseba ba bakae o tseba ba babedi ke eng ya o bane ba babedi ba dulang pela lona ho tlile jwang letle kereke re itse fela rata last week be re sa tle be re tla bekeng God bless you mwa a go re Jesu Kriste ke morena le mopholosi wa bophelo ba ka get out le baka e wena ha le sa morole topo ya dula hodima leoto la moshimane a rwetseng teki wa bona batswadi le bakae wena le bakae le bangapi wena
le ntshenyetsa nako a tseo le ba kae le ba kae le ba kae le batlang ho yena o etsa motho enwa a ka ba le hole kwana nka ba le hole ha bohloko le tv nka ka batla di-radio re dula ka mo bontsha wena ma re batla sekatla mo le dira le mmontsha mang satane ke ena etsatsi nena ya tsoha e batla ho tla ho wena moloko ona wa basadi ona re sentse tsohle tsa November ba re bo gahle o na tshwantse o hlaya tv gale ngwana ona a batla ho tla ho wena gale o na tshwantse o hole ka bophelo o na tshwantse o hlaya kae tv lesedi ya famous boy causes radio 2000 o na tshwantse ba hlaya bo lesedi o bua lesedi FM bo khosi bo eng bo radio 2000 ngwana ona wa bo gahle ene o bona mehlena le ditoro November hloko go hlwele ngwana ona ga batla go qeta ka ena ebile re mo romella di dithokolosi di etse re sentse bophelo ba hae ngwana ona re mo beile mekhukhung kwanana le matlo le ntlo ya re rekisitse o nana le ntlo ka ke re zane ka mane satane ena mosadi hle o sa dula mokhukhung o dula mekhukhung kwana le bana re ba entse gore e be ditoti ba hae o na le bana wa kae o na le bana wa kae o na le bana ba babedi ba bashimane yo mosadi no ha rapela November le ba kae le ba kae November le ba kae re kopa tshwarelo le ba kae ba ngata ba mo tsebang ba ba kae ke family ya bo mmae ba ba kae bao ke nna wena o inya mmae ke ha ke bona mme wa hae ke re mmangwane e be nna malomai e be nna ke ngwana bona ba ngwanana ba go qetela ngwana bona ebile ke lebe ka mo rekela batho go ba mo reipe empa fela satanina ya lwantsha banna ba re kopa tshwarelo hle November ba ile ba mo reipa ba mo reipa o qala o tla tsatsine o la tla la se mona ga mo nyahamisa pele o seka ene re bona go jwale ntho ena ya tsoa e ka go yena ntho ena re batla ya ibo ya ena hle o na le ntho modimo ka go yena yo mosadi o batho ba bangata ba ka o jwetsa November hle bona ntsha seqitho ho yena sense ntsha ntho ngolo ntsha ngohle thokolo se di beile kae re di beile ka pele ho yena hle o kae ka pele ka private nyae hle ho dutse thokolo se kae private nyae di tona zingata go re etsa Motho pa get out 1 2 3 4 5 6 Kubai Jesus name thokolo se Kubai melang aus melang ontso pitikelang fatshe ke tsebe ne ke dutse mandi o tenne a jwale wa ntso wela fatshe o robala le dintho bosiu tsamisa matso a o sa hlola ngwanaka a o sa hlola Kubai sefahleho sa o se tlo ba smart 1 2 3 a o hle ho tlile jwang o tle a sa le ke batla go tswa ka paseka ya ba ntse ke ikgathala o tla mo ke tswe fela ke kwatile a o tshwantse o tlo no tswa o kwatile o kwatetse ha ne nka mamela ausi Lerato Seleke fela o seng ha ba kena radio e ke utlwa ke ba keteneya ke be ke tima radio Moloko le ska lo hlola le tla ho ya le ba kae ba tlile tsela mosha le ba kae le ba ngata phuthang tsa lona tinke moloko le phuthang tsa lona Kubai Jesus name one amen
hayi kere ke a etswe bana beso hayi a etswe nna ebile ke santse ke lo pheya ke tsamaya ke lo pheya o bantebeka jwale batho ba bararo ba tswetse mono ke nkwana ba kulang ba bararo ba bang ga ba kule mare ke kopa go rapella ausi yana moriri o motelele morago mane ke kopa go rapella ya fatshe wena e tlang le ausi yane ke mo qetetse gale ya tshwere ngwana tlokwana ke kopa go rapella le wa dintho tse tshweu eo ga ke tsebe ke nye tshweu e ne se wena mare o dutse ka morago ausi yana apere ntho tse black tlokwana a rapelleng ke kopa go rapela batho bana o tshwere ke nkgolo o tshwere ke ke lengwele ntate mangwele aka a etsa mangwela ikaretlanngwe mona a etsa ikaretlanngwe mona mesifeng e ka rotlangwe mesifeng o tsamaya le mang o hamba na ni suka phi e ka rotlangwe jalo na nako ka dutse hodima wheelchair o na nako ka dutse hodima wheelchair ke nahanang o le xesha ngakana minyaka ezingaphezu 2 years akakwazi uphakama uyaphakama but usokola uhamba ngenxa yemadolo akakwazi ukutyatha la madolo akakwazi tunqande lihambisa lihambe liyahlaba liyabopha liyahlaba liyahlaba nizohamba kuye In the mighty name of Jesus. nizohamba ne litlotswa uyena ne niyaphuma aniziphinde nimhlabe amadolo nimamela niyamkhulula nimkhulule nimkhulule ne nimkhulule nihamba kuye andiva nithini niphumile ne niphumile ne 1 2 3 4 5 umama kaba nizohamba ndizokubulala tata ndini nizothini ndikunqandile tata lo mntana ndimfuni nokuxelela mosukuni ndikuxelela tata andiqali uzapha kaloku mna utheni na tata ndini soloko urhatlano nam lo mntana kobe ngesosira sam nam lo mntana uyathandwa ngulo mama uhle lapha ko ndimtheni lo mama lona uyayazi yena nithi mona lo mama eli nimtheni andimazi mbuza utheni nimfake entweni ezinyaweni nasemadoleni lo mama sifuna aqhwala angakwazi uhamba ngoba ngulo uthanda lo mntana akhe niba ngaphi sibanintshi tata uyayazi ene tata yazi andikufuni anindifuni hayi andikufuni hle tata ndini andikufuni tata ndini November ndini andazi lo mntana sikawufuna ntoni apha kuwe nama ndinifuna umlingo soloko ulingana nathi andazi intoni ngawe ndiyenza ntoni ulingana nathi tata asikisi ulingana nathi tata asikisi lo mntana lo andazi ufuna ntoni apha zona ukhupha into enisifake kumamakhe nam ndizaniyeka khuphani into enisifake kumamakhe phumani niyayazi ngobani phumani khuphani phumani nosisi phumani ngoba ndithetha ndisa-wheelchair ngoba mna ndiphila kanzima ngenxa yena bendingendodwanga hayi mani hayi niyintoni yabo hayi ngabantwana bakhe nabo bakhona apha sindimndodwa mkhule abantwana bakhe bamlwisa ngoba bathi uthanda thina hayi asindim bangaphi abantwana bakhe abamlisayo abantwana bakhe abamlwisayo bathathu phumani niyabakhulula phumani utla ba reng utla baloi ba reng nithi nizonza nto zombulala tata ndiyakuhambela kude niyandihambela ndinemali mna ndiza kubulala tata hayi uzondibulala ngantoni tata ndizokubelelisa i-accident ndizokuhambela egqirheni nawo amagqirha wam mna unamagqirha wakho so nizondifaka kwi-accident nizondibulala solanke ningakandibulali phumani nizabe phumani 1 2 3 4 5 kubayi balekani nibakhulule bayi amen hambani amen mama khona ukumbathise le nto siyile lo sisi
Oh, gulo. Aya kasanga lo. Modimo wa ka ke rapela o etse mohlolo o sokang o etsa lebitso la hao le tle le ka pele. One, di jonge ithi ndizophakama ndihambe ndingaphinde ndive kabuhlungu ngegama likajesu ngegama likajesu ngegama likajesu phakama phakama sukoyika ima ke ima ke ndijonge hayi tata akulinga ndiyatyahla ndawo tata ndijonge ke ndijonge cha ndijonge ke luleka ke ulula ndijonge ke sana ndijonge yandi ukuthandaza ngokudlala ngomthandazo wam undimoshela ixesha ngoba kusoko buhlungu apha kubuhlungu phi hamba uzawubona iza masize iza yeka intonga iza ndiyeka iza hamba ndikubambile hle mama hamba ndikubambile uyoyika uphakama yintoni ndijonge kuya-wheelchair kapilahaya bamba apha ke wheelchair yakho uzobamba i-wheelchair wena ibambe ke ibambe siyibambile ithi thuke asizukuyeka utye wawa uwe kangaphi kathathu watsa jwalo ho etsahala mmo re sebetsana le fear o wele hararo ndijonge ke ithi thuke kancinci nje shukumisa iinyawo zakho ndiyibambile wheelchair yabona la bafana bayibambile ndijonge hayi ke siyakuyeka apha siyakushiya uwedwa apha mufestule sikushiya uwedwa sikuyeke sizukuyeka ngesitulo asiphanga kwasitulo ndijonge mna ndisephindini ukuthandazela solongo usoyika utheni uye wathi ndisiwa uyayiva kanjani ke ngoku uyayiva lana ntinci ndithetha ithi xhoko macala mabini ndani ke ngoku nto ka sa re kwaleng kereke fami le a tsamaya le bakae molokole le batlang ho yena ngwaneno wa tena yo molokole wa tena ngwaneno le tlo ntshenyetsang ka speed le lokolang ntho e nngwe le nngwe le itsitse ho yena ke ntshitse ko bae amen bye o bona batho ba kae ba barago wa ba tseba ke a ba se ke eng yago ba bang ke bahaisane ba bang ke family ba babedi ke family le tlo tsamaya le tsamaile ne le molokolotse le tsamaile kry jesus name le ba kae wena modimo le ya molokolla khubae jesus name phamisa matsogo le tsamaile 1 2 a kutlwe le re le a tsamaya ba le tsamaya le ba kae tswa ho yena khubae jesus name o bone batho ba kae wa mo tseba ke eng ya gago ke
O sebetsa le yena? O sebetsa kae? Ke le race. Okay. Niphumile. 1, 2, 3. Niyaphuma? Liyatsamaya? Le ba kae? Re ba ngata. Le batla mo yena? Ngwana hae ha bue. Re mo kwetse molomo. Wa age. Ha? Ngwaneno wa hae ha tse o bua. O tsamaya le mang? Ke ngwana o tsamaya le mogolo le mama. Ma isa pastor sang. Mako aka haya tubulua tutu ya tibitaka itlutsitswe. Mako aka haya tubulua tutu ya tibitaka itlutsitswe. Akathethi tata umfundisi. Akakwazi uthetha. Umama wakhe lo. Umama wakhe lo. Lixesha lingakwanani engakwazi uthetha? Okungakwazi uthetha uvele besingamthatheli ke entlokweni besingacinga ukuthi akakwazi uthetha nogqirha abasibuzayo ungwane singakwazi ubaxelela ukuthi nakwenza ba re ngwana a tsebe ho bua. And then jwale ke batla re bue le baloi ba nkileng puo ya ngwana. Le ba kae? Le ba kae? Le bangata? Le entse ka ngwana hae. Re mo kwetse molomo. Wa le nkile puo ya ngwana. Ke a mmatla ke ngwana ka. O inya mosadi o. Ke setloholo sa ka seo. Ke a se batla ke batla ho dula le sona. Kumakhu. O dula ka nkgono. Ke botshabelo no ke dula ha ka ke qoqa. Ni amazi lo makhu. So jwale o nkile puo ya hae o ise kae? Hona le mo ke beile. O beile kae? O tlo nje. Nna o tlo nje. O beile kae? Ke beile di holo. Ilate. Ke ilate. Come in from one. Mufeo. O tilo ngwana na ke a matla man. Ke tsa ra bue. Bu. Ere mama. E wena mon. E wena mon. O mangwana ba tla go ngwana na bu. O mangwana. Ha le batla bue. Ke matla ke. Ke itse mo fe puo ya hae. O bapala ka nna. Ke mofa. O bapala ka nna. Bapala ka nna. Mo fe puo ya hae. Mo fe puo ya hae. Mo fe puo ya hae. Mo fe a bue. Mo fe puo ya hae. Mo fe le kelelo la hae. Kelelo la o itse kae? Ke beile mo a ke go jwatsitse. Ke late le yona go tlisa. Ke ena. Mo le kwele. Suka mo ke sina nkgono ke leba modimo a seo. Le a tsamaya. Lokola ba lokole ka fela. 1, 2, 3, 4, 5. Bye bye.
Awusi. Nchebe. Ubona thoke. Abantu abaningi. Obaziyo bangaphi? Bangaphi obaziyo? Endaziyo ngabasendlini nabagogo abakalomntana. Ngobani abo baziyo? Noba babiza ngo. Ngomamani bami nabagogo abakalomntana umakhulu wakhe. Uyakwazi ukhala? Uyakwazi ukhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareth. 1, 2, 3, 4, 5. All a gold. Nchebe. Pagam. 3 days. Dithi bungapi? 3 days. 3 days. Uzabe sithi mama. F. 3 days. Thank you, Jesus. Sabonga moya ngcwele. Mama. Wena monna. Kubani igama lakhe? Uhlololofatso. Hlololofatso. Nako e tsamaile hlololofatso. Ha? Himanjoma. Mohlaiseng? Himanjoma. Ke ntho eo? O na sothile sefahleho hana hlaha. Hana hlaha. Le nou tjenana ba ntse ba postpone taba procedure ha le sepetlele. O hlahile tje. O hlahile le jwalo. Umane umthethisa nangoku. Umane umthethisa uzawubona. Beltsona molomong wa ngwana. Lona ba entse ngwana ha itlong. Tlongwana. Ba entse ngwana ha itje. Le tlo bua le nna. Le tlo bua le nna kre. Le tlo bua kre. Beltso. No. Tlosanso. O tshwantse lo etsa operation. Tshwantse lo etsa operation. Tloa he o sa. Modimo ka ke mo rapela ka le a tsamaya. Le tswile o yana ne. O tsoma bua. Le a tsamaya. 1, 2. Le tsamaile kre. Le tsamaile. A go tlele. Le tsamaile kre. Ya eng. Le a tsamaya. Le monokolotsa go tlo buela modimo le a tsamaya. Le tsamaile o yana. Kubai. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Bobi mbae. Oli. Tsara ngwana. Tsara. Bula mlomo bo. Okay. Jesus name. Modimo ka lebitso la Jesu. In the mighty name of the Lord Jesus. 1. Nchebe. Modimo ka tlo tlisa bitso la morena Jesu. 1, 2, 3. Kosesulu. Bayete. Wabana papa. Ubana papa. Ubana papa. Ubana papa. Le bote. Akutlo. Le gabala ngwana le botetse. Le botetse. Modimo ka lebitso la Jesu for the last time. 1, 2, 3. Motswarela go katela. Tswa. Motsware. Le tsamaila gre. Le tswila gre. 1, 2, 3, 4. Le tswile. Utlo molomo a tlo loka. Bye bye. Bayete. Oh bayete.
Nkosi yami ubayede ubayede Shesu ubayede Nkosi baby bayede Nkosi oh baba ubayede no na le tje O hlaila le ke ra o tla no o na le tje o ntse go ile. o motetse 3 days Hai Barcelona, chapela tolo matso. Baye tengo siame akore ke le ba morena Jesu Ke a leboha morena Jesu. o mo rekele oli e gold sisi mo rekele oli e gold a re a le bo mo yo halang Re a leboha moyo halalelang. re morena Jesu re a o rata Morena Jesu ra o rata. re nkile maphelo a rona re wa file wena re godiseile o bona mathata a motho O bona mathata. o bolo matlela motho ya relevant o bo fa motho eno di solution e re bone mathata a ka metsatsing la ka shekulena o mphile moruti ena e mempela ka wa mo fa le ditharollo tsa bophelo ba ka mme ke a leboha hobane tsatsi lena mathata ka hohle a ka ra le kaselane a ile nna ke lokolohile ka lebitso la Jesu re morena Jesu ke ananela lerato la hao boholo ba hao a ke itshole ho ba mona le ho dula mona ke o shebelletse a o etsa mehlolo o phethatsa lentswe la hao bukeng ya Mareka chapter 16 verse number 17 o itse ba dumetseng lentsweng la hao ba tla ba bona ka mehlolo ba tla leleka matimona ba tla fodisa ba kulang e re ke a leboha morena Jesu o re be le nna ke part ke weakness ya mehlolo yeo o e etsang mahlong a ka e re mehlolo yena ke a tseba ho phamisa tumelo ya ka ka yona hore ke o tshepe mme ke godisehe ke bokgoni ba hao ke a leboha ntate ka lebitso la Jesu shapela morena Jesu matsoho tshwara monelo wa hao a lerato nka mama ka setulo kapa mo iseng dima setulo sa hae kapa le monke ka setulo tshwara monelo wa hao a re dule a le sa batla tsaba emang ka maoto hle lona le na mabaka mara a ka re le dula a ke re le tshwara monelo le tlonela tshwara monelo wa hao ka speed o ise hodimo ka speed o ise hodimo monelo wa hao o ise hodimo e re ke nkile peo ke tlo e jala mme ke a leboha ka peo e ke tshwereng ka lebitso la Jesu e tlisa ka pelenyana ka peo bayete ho bayete Nkosi ya titi bayete hayaya bayete ho bayete titi bayete Nkosi ya hayaya
the devil.